an alia kan han sian eng khatiang chi te bukanin si kian mo sai te Nak bilang maka לא רק על שמועה, גם על לכוון אותו, שלא ראיתי אותו. לא ראיתי אותו במשך 30 ימים. כן? מכיר את ההלכה הזאת? מכיר? אם לא ראיתי אותו 30 ימים לחבר טוב, הפעם, אתה יודע, חבר כזה קצת, אבל זה חבר טוב, וואי, אני לא ראיתי אותך מלא זמן. זה אומר שחיינו, כן? So tiangin kan siam kong ngai big mo eng mo tia kan hua fanga kan han dang lam de wo ong chi khatiang chi kha ni som thum chung te kan hu to lo ni som thum hua te kan hu le ni chon kang te mo kha sei khian nu sei thei ani ta ni mo amara chu kan thian satia kan mu kwa enge ni kan in mu kwa idam mo kan in ti satia mei mei ang chi ni lo mo kan thian sa khatiang ho kan hu na ani ni som thum chung kan hu to lo ni chu ni sei khian nu ko sei thei בסדר? עכשיו זה פה, עכשיו בינתיים זה בכללי, אחר כך אולי נכנס לפרטים, בסדר? תולה צ'ונין הם כאן סויהי אנול קוי ג'נרל תקה כאן סויהי אדונה אינגני אנב נוי אינגדי כולנגה סויהי ניה אינגדי נגה סויהי כאן סויהי נמנג מאוד Terreno, Becchiemano, Viviano, בזמן הזה, נכון? זה הברכה, אולי נסביר אותה גם. כן? שהחיינו, כן? שהחיינו וקיימנו, זה פחות או יותר אותו דבר, כן? שאנחנו חיים, כן? לקיים. הגיענו, כן? שאנחנו עכשיו נמצאים. בזמן הזה, כן? עכשיו, זאת אומרת, מה הברכה הזאת אומרת שהחיינו? זו ברכה שאומרת לנו, וואי, ברוך השם שעכשיו אני במצב הזה, כן? ברוך השם הגיע חג בית, ברוך השם שעכשיו אני קניתי בגד טוב, כן? זה העניין שאני חי ואני נמצא עכשיו בזמן הטוב הזה. תצ'ונין נתיגה הברכה היא כאן לא פה, כאן לא תיגונה, היא abraka anta baru kata saya melakukan mafalam gantia sehe kiyanu bekiyamanu behidianu lasman se kiyanu ganti de bekiyamanu ganti itu inang mo ingin itu cuanin kadama patian ne na kadama tite lo nya ha kadama tuna kadama kalau me be ikalu no lasman se tunang pun lo mo ma hetia damma kan umi fa lo mo ve kan tinang tu kan ta tu chen tinan pe saka te po alo ni ta thom no thar kan lo le te pon mo thom no thar kan lo le hetia mun thom no thar nei the din huna tunang kan ding chu fa lo mo ve kan ti te mo kum thuanin pe sak kan ngak le ne pe sak khun kan theng chu fa lo mo ve tunang khun kan theng thei chu yang kakak tiang lom tu kan soi na mai kan ni lai pa pathian tu nang hun kan theng thei hun lom theng thei chu fa lom ve kan ti nang ka ni me ya טוב. זה מובן לשאלות? בסדר? עכשיו, כן, זה ברכת שכנו, אבל כן, לצערנו יש גם ברכה שהיא הפוכה, כן? אם אדם יש לו צער, כן? שמע דבר שהוא קשה מאוד, כן? צער או שמועה, כן? שמועה קשה, כן? לא עלינו. אמרו לו, חס שלום, הקרוב שלו נפטר. אמרו לו, היה איזה פיגוע, כן? אנשים נפגעו, היה תאונה מאוד קשה, כן? אז יש לנו את הברכה שנקראת דיין האמת. בסדר? דיין האמת. גם את הברכה הזאת מברכים, ומה הכוונת דיין האמת? שהשם הוא עושה דברים אמיתיים, כן? זה לא סתם. מה שקרה, זה מה שהיה צריך, כן? כי הכל מהשם. Tatuanin hemi lom thu kan soina le ning le che yen na huai kha kan en hemi lom thu kan soina le ning le che yen bra kha om le chu chu ngen ka ti chuanin thil thalo kan to na wanga lom thu kan soite kan sia ta wang te po niang mo en dinan chu ta chuanin
งี้นี่ฮัลสัตละกันโตอาบางเตมีโตกันเตอาบางเตการนี้ดายันหาเอเมตกันติกินนี่ดายันหาเอเมตกันติชวนินดินดายันจูโรเรลนะอันนี้ไม่อะหาเอเมตกันติชวนินอดีเกกันติตาตระงี้นี่อมเสียและฮัลสัตนะตรงทุกสิ่งกันมีกันจังหวัดแห่งเราเซงมินฮัลสัตนะเองโมโตกาทีนั่นเตโลโตกาเอโมทีนั่นเตโลโตกาเอโมมีนอุบิเหตุหาวตักนัสตักเตโลโตการักทักตักเตขัดแย้งกันทุนเสียตุนักการดายันหาเอเมตกันติเช่นนี้อาจารย์ช่วยกันติเช่นปัทยานินเข่งตูระเข่งตูระดีเข่งอันนี้ปัทยานินเข่งตูระอารวัตจู่เข่งอันนี้ที่กันฟ้าอาเมนปุยนะเด็กข้านี่ไม่อะตัวบางส่วนนี้ข้าเองมาส่งส่วนนี้อินเนมนาโอจู่อันนี้เจียลว่ามาเราจู่อินเนมนาโอเงินกันมังตาทุกฝ่ายมั่วปัทยานมีอันรู้ที่คนจงเองมาวันโดยที่ลินเองนี่กรุ๊ปอาเทปเดียนไฮเมดกันที่มีเจ้าจงตะกฟังให้ตัวชนปัทยานอินจู่อารู้เรื่องนี้อดีกันนี่กันปฏิตาตลอดทำวงอินโรเซตีลำปังจู่อันนี้เรานี่เดียนไฮเมดกันที่คนนี้มั่วปัทยานรู้เรื่องน่ะอดีกันนี่อินอุณาป้าจู่ที่มั่วอธิตามั่วปัทยานรู้เรื่องน่ะจู่ที่กันนี่ปัทยานินอะไรหลังจู่อาเข่งตานี่ครับกันที่ยังข้าอันนี้ตานี่ปัทยานรู้เรื่องนั่นดิอินนิ่มนั่นลำอันนี้เราพิเศษตัวเตยนายไม่ได้มาเสปัทยานรู้เรื่องดิเสียกันภาษาอินาแต่อินนิ่มนั่นจู่นี่สิขัดต้องปัทยานรู้เรื่องเสียรู้เรื่องปัทยานรู้เรื่องอดีตเสียอันมานี่มันอันเราเสียไปนั่นตัวที่พอนี่ไม่ทันเห็นไหมเดมูบันSobone po sa tukma. Okay. כשאנחנו שומעים את מישהו הנפטר, לא יודע, אנחנו אומרים דיין האמת. זה לשון מה זה? נקמה? נקמה? לא. מה זה? נחמה? כן. נחמה, נכון? נחמה, או אנחנו אומרים, ככה השם רוצה, הוא מגיע. כן, אבל אתה צודק. נחמה, זה גם וגם, כן, זה גם וגם. זאת אומרת, מתי שאדם קורא לו דבר רע, כן, הוא שומע שמועה קשה, אז הוא לפעמים אומר, השם, לא יודע מה, השם אולי עזר, השם שוכח אותי. השם עושה לי דברים, לא יודע מה, רעים. ברגע שאתה אומר, אדם דיין האמת, זאת אומרת, הוא אומר, יש פה מישהו שהוא מנהל. יש מנהל פה לעולם, כן? והכל זה דבר אמיתי. זה לא דברים שהם, איך אומרים, בטעות. בטעות הוא מת. בטעות היה תאונה, והבן אדם הזה בטעות חולה. לא, אין דבר כזה. הכל, איך אומרים, מסודר. כן, הכל מסודר נקרא דיין האמת. הכל משמיים, והכל בצורה הכי נכונה ואמיתית. Sajonin ngatinge mi an lo thi huna ten thira dayan ha met kan vatita thil patina kal thia pakhana chun ami thi te kan vanim na poni vetel the tho eng tingi mo kan ti chonin mi chen khatin chian na kan lo to te yan en dinan accident te kan lo to ten a ti pal thilani hei chu nge ni kheng lo tu ra kheng ani tiang ril ru te kan lo pu the niปัทเทียนริมรวดด่านที่เฮตียงนี้อดีตโลได้วังเฮตีเอ็มหรือว่าจูโมปัทเทียนนี่มินกัลสันตานี่ยังกี่นี่ชูที่หันเตียงจีเตมอขัดเตียงที่ขันกันลงไงตัวปัลเทนี่ปัทเทียนเสร็จนะปัทเทียนนี่มินเชื่อมันยังตีที่ปองไงตัวน่าองเทนี่มาเสดายันพาเอเมลกันก็ตีคนนี้ลัลปาปัทเทียนนี่อัชเชมลำนี่โดยปัทเทียนนี่นะอารมณ์เรียลนะคะเอ็งมาตีปัลทิลอมโลเวปะเทียนโรเรลนะคะอันนี้ดานตูอังตะกับปะเทียนโรเรลนาเปกันאבל אז בוא נראה את הנה פה כך ספר עמוד 151 עכשיו אנחנו פה הנה תאר לך פה דוגמה מעניינת האיש הזה, כן?
הוא הולך, הוא אומר, אני לא מבין, למה פיטרו אותי מהעבודה? דווקא נראה לי שעשיתי עבודה טובה, כן? זאת אומרת, האיש הזה עכשיו עצוב כי פיטרו אותו מהעבודה. כן. ואז הוא אומר, טוב, זה רצון השם, יש לזה סיבה טובה. אתה מבין? הוא קשה לו, הוא, מישהו פיטרו אותו וזה עבודה, הוא יכול שהוא ילך דיין האמת. Apa itu? Kan mendosan kasih tahu. هتا مهدولين لله בסדר? אתה מבין? אז עכשיו הוא קשה לו. הוא אומר, הכל, בסדר, הוא אומר, נכון, קשה לי, פיטרו אותו מהעבודה, אבל הוא אומר, זה רצון השם. לכן הוא הולך עצוב, אבל הוא קצת שמח. Alim kah kanen cuanin kah mi pakat, honga thanta teu nuang thah kah kanen cuan lalpa pathian rem ruat na thona sungchang trangpo an ban na tanga pathian rem ruat ni jeron saitani terus yana ron saitani ka sethiam lo eng wangin nge na tanga min ban ringot thi na la chu ka thok charo pui sia atitani ho lum ngaiภาษา ma se an ngai tu chinga pathian du da na thil thing ani pathian rem ruat thil thing ani he eng ma kan na tho that le that lo lam pon lo pathian in ka chunga ru le na tur thing ni ti kan in nem le ta ni ho tu tiang deu chuan mi singa achang chuanin soitong chuanin chu mi wang khami wang chu tiang wang kan ti ta ani na taka chuan dayan ha emet kan lo ti huna hian pathian ro rel na hi ti sual a om lo ngo khami kha pathian ro rel na kha thing ti ti אבל עכשיו זה לא נגמר הסיפור, תסתכלו. מה אחר כך קורה? הוא הולך, apia khainen le ta ואז הוא אומר, אוי, מה זה? מה הוא רואה? כתוב במודעה שמחפשים מישהו שיעבוד עם משהו אחר. עכשיו אז הוא הולך, ועכשיו עם מי הוא עובד? תראו עם האיש הזקן הזה. ואז הוא שמח, הוא אומר, זה בדיוק העבודה שרציתי, כן? אני גם שמח, אני אוהב את האיש הזה, אתה מבין? אז לפעמים אדם אומר, וואי, פיטרו אותו מהעבודה, וזה, מה יקרה וזה. אתה מבין, אבל השם מסדר את הדברים, כן? זה דיין האמת. הכל מסודר, אל תדאג. הכל מסודר, זה לא סתם שפיטרו אותו. אתה מבין, אחרת הוא הגיע סתם לאיש הזה לעזור לו. alim kha kanen tha le chuanin tra soitong chuanin pathianin aro rel na hian eng ma hi ti sual pal le ti mai pal om lo wa ti pal thi lom lo ni ta chuan na train han ban ta oi na train min ban mo chu mi khami wang an yang chu tiang khat yang ti ta ma ro chu pathian rem ruat ani e ti na ka soi le ta apia khainen thei le chuanin hoda mi na notice board ta thilan lo ta ran hu le ta ni hetiang ang mishing hi zona nia chu tiang khat yang na tok tei tu anway khainen le chuan wa nei thak e kan na tho tum tak mi tran pui chunga no lak ti mela putar en kol kha he na tanga min lo ban chan hi pathianin kan na tho tu tak min lo pe ka tu wang zo kan hi ti khan nei anway khan adim le ta em mani בסדר? בסדר, זה באמת התחלות עכשיו בכללי על הספרים. kaldan khanita מה אתם אומרים? האם יכול להיות, אני רוצה לכם שאלה, שהאדם יברך שתי ברכות, גם שהחיינו וגם דיין האמת ביחד. כי הכוונה כאילו אחד אחרי השני. גם דיין האמת וגם שהחיינו. יכול להיות דבר כזה? ani le min se he khenu kan ti kha lom na lam peng pang le him na lam pang kan don huna kha nin pathian he na lom thu sei tur ani ta kan ti ro chuan dayan hai me kan ti chu thil har sa le thil khir le siat na to kan siat huna han sei tur an ta amar chu thil kan se rual ta ni se khenui sei so che tu nei sei so che ta sei so ve han dayan hai me ti kha isoi le ngal te ni engel ni ngai ta kil lom om itonga se khien ni soya isoi so chia khan dayan he me thil chalu i to wanga pathian ni fakna kha isoi ngal te ngan ti ing ang hu da nge khateng khathil theng thei ti te bo יכול להיות? dingin le מה אתם אומרים? kan soi the yang ai lo pathian ni te kan nia Israel kan nia pathian fa te kan nia pathian thil siam lo theng anuam po asom po kan amen nga manga ya lo
כן, אנחנו צריכים להיות להגיד, יכול להגיד את זה. כי אנחנו בני הסק. לכן אנחנו צריכים לקבל משהו דבר רע, גם משהו דבר טוב. נכון. אפילו ביחד. נכון. זה נכון, אבל שאלתי, אתה צודק מה שאתה אומר, אבל האם יכול להיות שאדם יברך את דיין האמת, ומיד אחר כך יברך שהחיינו? אני אתן את זה דוגמה, אולי קצת דוגמה מעניינת, שמה? שאם אדם אומרים לו שאבא שלו נפטר, אבל אבא שלו היה עשיר מאוד, כן? עשיר מאוד, והוא הילד היחידי. מה קורה? באותו רגע הבן אדם הזה גם צריך לברך דיין האמת, כי אבא שלו נפטר, וגם לברך שהחיינו. למה? כי עכשיו כל הכסף שהיה לאבא שלו, מי מקבל? הוא מקבל. אתה מבין? אני שמח. אתה מבין? יש פה משהו שהוא גם וגם. גם דיין האמת וגם ביחד עם שהחיינו. זה מעניין המצב הזה, כן? אבל ככה כתוב בהלכה. שאם אדם, אבא שלו נגיד היה עשיר מאוד, והוא שמע שאבא שלו נפטר, אז הוא מברך גם דיין האמת וגם שהחיינו. cho nên tiếng nghe nên lâu sợi tây là nia in sợi kha adikcia pathian pha de nia lom na le har san na po kha dong thei tura kha khan ni ta playa dukmaron pe ka hian ting e ti cho nên sei khian nu le dayan hai met kan tia khanin min apa bo lo se ta sen ro trong thu che lo apa bo lo se ta se dayan hai met ta soi ngai ta apa boral tur khanin ka fa hian ka ro zong song aron kho mang ti bok ta se alom bok si ni chu ro pa te thi zo sia baruk den hai me ti so khan lo ma wanga bra kha soi se khian lu kha a soi le ngal chu ngai ta ni mo i pa in cheng nuai som lai me lo hu thia ta se dang i lom nge nge do ni thia ka ra khan e chu wang chonin khatiang khanin a kapa boral sia cheng sim cheng loi som po min hu sia ma se sei khianu ka sei du lo ti kha i ril rui lom tho si chuan bra kha ka sei du lo ti ro kha ti lo ni tu wang chuanin pa de thi wanga dayan ha emet i soi zo chia po han sei khianu kai soi kha tho mai בסדר? מובן? כן מה יפה. יפה טוב ש... אבל זה רב אם הוא אמר שהחיינו, זה לא מתוך שמחה, אולי זה הברכה מקיים או לא. אבא הוא נפטר, זה הוא עצוב, הוא שמע. ברוך דיין האמת. מיד הזה הוא יודע, זה הכל הרכושים של אבא, הוא הופך למשיב. נכון. הוא אומר מתוך השמחה, או אולי עדיין מה יותר חזק, עצוב או שמחה? זה אומר עצוב. אני אגיד לך. גם, זה הנקודה זה לא שזה שהחיינו צריך לברך אותו שהוא עצוב, כן? הוא צריך, זה החידוש הוא, שדיין האמת, הוא צריך לברך אותו בשמחה. אתה מבין? כי מה אתה יכול לשמוע? דיין האמת זה ברכה שהיא אומרת, הכל מסודר, הכל, השם לא עושה דברים, לא עושה טעויות. גם בדיין האמת, אדם תמיד צריך בשמחה, לא משנה. מה קורה איתו, עשו לו ככה, אמרו לו ככה, עשה ככה, תמיד להיות בשמחה. גם כמו בזמנים הקשים, להיות בשמחה. cho nên baruk dayan hai emet kan lo soi guna hian tira lalpa pathian ro re na zong hi adik fam ki ma ka pometi kan ti na chon dik fam kim ti tu chu a him tu ra ni chu wang chonin baruk dayan hai emet ti kan lo soi guna point lim tak chongin i kha lo ni him chungin pathian ro re na pom chungin pi na ni ta tu wang chon pathian ro re ka pome baruk dayan hai emet pathian ro baruk dayan kan ti chon ro re na emet kan ti chon adikani afel ni pathian ro re na hi adikani iti si chon dik ti chunga i tra pur bok si chon in dik chui ti hlel deu ti nang deu ti do na a soi dan tu ra chon tu wang chon i ro re na ka pom thape iti chon an ro re na khan i him ti na ni tu wang chon pathian ro re na kan ni ma tu wang chon se kian nu po kha ron ni le ma seng
ป้าเตตรงทุชโลป้าเตโบระละวางอับราไคโซโซอิสอิโซเจียโปคันเสเกียนุค่ะอิสอิชุนจมทีเนี่ยฉันจูได้ยินให้เมตกะหิมตักตุมาสวยตูรันิเท่าบักคันว่าจะลบก็ได้ยิมาเจยิมาเก็บผู้ชายเสละวัวชาผมมาสุกเจเอ็มพิรเซมูจะกาตาจะนิฟตาร์จะได้ยินให้เมตยิมาเตมุนาเบกิเชื่อตัว לא, אפשר לבכות, אפשר לבכות. אבל כשאדם לא יהיה עצוב, זה מין עצוב, מה ההבדל בין עצוב לצער? זה חשוב לדעת את זה. יש לנו אדם צער, כן? יש צער, צער זה קשה. צער זה קשה. זה קשה, הוא בוכה, כן? בוכה. עצוב, וגם עצוב, זה מוריד את האדם לדברים, נקרא לזה, מוריד את האדם, מוריד הכוונה שהוא גורם לאדם להיות כמו, כל היום יש, אין לו כוח לכלום, להבין, זה נקרא מוריד, כוונה מוריד את הנפש של הבן אדם, כן? זה נקרא מוריד את האדם. עצוב זה משהו שהוא כל הזמן אדם, אתה רואה אותו, אין לי כוח, לך לעבוד, אין לי כוח, לך זה, תמיד זה נקרא עצוב. צער זה קשה, אדם בוכה, אתה רואה אנשים בוכים, אבל אחר כך הם קמים, הם באים לתפילה, הם מדברים עם חברים, הם אוכלים, הם זה, תמיד? עדיין זה קשה לו, יש לו צער. עצוב זה אסור. צער מותר, כן? יום תשעה באב בצער. עצוב אף פעם אסור להיות, אסור. אף פעם אסור להיות בעצוב. כי זה מוריד את הבן אדם, וזה עושה אחר כך הוא יעשה עבירות, ואחר כך הוא ישתה דברים, ויאכל דברים לא בריאים, וישתה דברים לא כשרים, אתה מבין? זה עצוב. תודה, צ'ונים, תיאן נור שילפיה כאן תומנומה, תלהי פוימו, נצינו מה. צער כאנתי, שאומנה כאנתי, הימו, שאומנה כאנתי, היצו מותרני. מו, צונטה תיל צ'לוש, קשיה, או כתים לום אבנה תקאם, כריל רובנה תקאם, תיתן כאן צ'פטני. חתיין חצו חלניני, עצנצו, מה זה, כריל רובנה תקאם, ואו, מה זה, אם חום עלו הונה, שדין אם חום למיה, שיינתן לו ליה, שדין לו חום למיה, אבל זו אינת נחצו לאומרה, מה זה אינת נאבן כאן, נang ma kha eng ma ti pe lo na te ma son du lo na te a shuai chuang lo che ma se o kap kan trong thu chelo tu na nga kan chung kwa kan hom mai chu avan har sa tak em ve o kan tari ru bana ve o he ta tang hian khonge tho chu kan tum teng tiang chi mo khatiang ma se ril ru nan na chu om tho khang ka chu eng tik lai po phalania asura ni lo chungte mi kan thiante tong thu chelowa boral kan se palta khatiang kan ri ru lo nat kha chu phalani amar chu achu kan ti chu in tiklai mai phalani alaka dani pal achu kan ti chu en de jon ril runa eng ma ka ti pe lo na thok don se chak na po ka nei lo im khom don se in khom po ka pe lo tu lai chu kat sao ka ta kan tiang khatiang ril ru ngui na le ngui na kan han tiang khamo khang kha chu phalani lo ma se hei ril ru na kan ti de chu ril ru na ma se atu ka thil di mo maron thenga nim le meya achu kan ti kha chu ma ni thara ko niama ta thil ti pe lo ko pa ril ru ngui na le ngui na khatiang chi kha chu eng tiklai ma hen juda de da na hen phalani ti sa biaf non ti sa biaf pa po tro ti sa biaf pa po hianin ni kan she thianga she takin om thianga ma se lung mai chu asu ti sa biaf pa po tro ti sa biaf thing to se oi chu tiang khatiang phan lung ngai khat eng khom po pe om lo chu tiang khatiang yet ma ni tak sa ti chawa tro khatiang khachu halan su ma so ril runa ti sa biaf ania kung tem pulan las kan las se siro la pa tem chu tiang khatiang chu nia ril ru pa na tak em ko takin kan trong tra yang tiang khachu mutar em mani amar su ti sa biaf ania tem pul po kan nei se su da ten khan na on ten khom mai trong kai na on po ka so lo khom lo hian mu mai teng amut po chu khon ning tak kan tiang ka cheng a chu ang ril ru khachu eng tik lai ma in phalani ti sa biaf ka ni la
ما ولا بالصفحات كل يوم يسوع מה ההוראות שיש אנשים עצובים? נכון, עצוב זה צודק, אני אומר, זה לא קל, זה לא קל. אנחנו הרבה פעמים אנחנו עצובים, כן? אין לנו כוח עכשיו לקום מהמיטה, כן? אין לי כוח לעשות, כן? רוצה חברת לשבת ולא יודע מה, מסתכל בטלפון, כן? אני עייף. כאילו, הכוונה שהוא לא מרגיש טוב. אבל צריך כל פעם להשתדל לקום, זה החוכמה. לקום. לא כאילו הרגשה חזקה שבבית הוא לא עושה כמו בבית הוא לא מסודר ילד הוא עושה ככה, כמו זה אנחנו לא מתקנים את זה מגיע בבית קל להיות נכון, אתה צודק, זה קל מאוד להיות עצוב, זה קל מאוד, אתה יודע, אם יש בית, אני יכול לקחת טרקטור, נכון? תוך 5 דקות כל הבית אני יכול לשבור את הבית, נכון? זה קל להרוס, לבנות בית כמה זמן לוקח, שנה אולי, נכון? הרבה זמן, דברים טובים זה לאט, דברים לא טובים זה בקלות, כן? בקלות, ללמוד תורה זה קל? לא, זה לא קל, נכון? לבוא לבית הכנסת זה קל? זה לא קל, נכון? זה גם פה, גם ללכת למסיבה זה קל? כן, תבין? דברים שהם לא כל כך, דברים שהם קצת דברים לא מושבים, זה קל. דברים שהם בקדושה, שמחה זה לא קל להיות שמח, נכון? זה לא קל. זה עבודה, זה כמו שעכשיו אדם לומד תורה, זה קשה להיות שמח. אבל זה המטרה שלנו בעולם. ทุกวันช่วงนี้บัวเสียงเดียวกันนี่ที่ตู่ที่พ่อให้กันนี่เดียวเฟกันงามานินชั่วกันหนุปุยเตมอกันอินชั่วมอกันดูดานังเนาะที่เรากันเดียวเห็นเอ็นที่นั้นหนุปุยเตจะสวยเรากัน YouTube เป็นไม่พอเอ็นรูปเป็นเดียกันดูกันเอ็นที่นั้นอีจันเอ็มเกมส์खेलว่าเอ็นที่นั้นฟุตบอลเอ็นชาติเราเนี่ยก็ YouTube อ่ะอีจันสองแต่เราจักเราคันอินช่วงคุรส่งแต่กันห้องตีตีไม่ตาฟ้าที่วินผ่านนั่นกันมั่งกันอาจูฟันนี่อาจูฟิจูอาซัมไม่มาจูกันติจูมานี่สวยเลยสวยนู่รีลรูงูยาอินเซียมาอย่างเงี้ยนี่ขัดยังจีขานี่ตาตัวชุนุนโซโตโลชุนุนโซโตโลจูอันนี้เท่าว่าเราจูสวยตรงจูนี่ลุงไงรีลรูนาอินเซียมาขัดยังที่ที่ขัดจูโอเลเมมันนี่อีฟ้าอีน่ะอีดูดานเราเดี๋ยวว่าจุมีจุติโรอ่ะอีดูดานเราเดี๋ยวเราดูอ๋อกาฟ้านี่จุกาฟ้าจุนี่เสถูจุวันอ้อยเราตักที่ไม่พอนกันริลูนากันริมาเสค่ะทิลโอลเตนี่ฟุยเลคาตาอินฮีทรัคตอรินมิดินี่คัดกินอติเชียเฟตเตมาเราจุอินชุงคูรดินตัวจวนอักกุมกุมเตละไงที่เรากุมโสมจวงกันอมตัวอีเซละอินโปกันเลยที่จวงเรามาสุอินชุ่งติเชตูส่วนนี้กระจงกำขัดได้กินกันอินชุ่งสองช่วงกันติเชตมั้งชั่วรบกันหนุกกันติจนกันอินชุ่งชั่วเชงาเลยมาเสียมชาเลตัวสิ่งที่เฟี้ยงไงสินี่จู่ฝังจนอัดจู่อลเอ็มมาเสียทิ้งเสียมชัดจู่อัดเอ็มมันนี่มีจู่ว่าเดินเราใส่เช่นนั้นเดินตัวมิงเชียนนั่นจู่ดำชุ่งเดือดเทนโนเลยเทโนมาเสียมิงชัดตัวส่วนดำชุ่งอ่ะเบ่งไงมิงเชียตัวส่วนนี้มิงเชียตัวส่วนติ๊กที่ข้างกันมิงเชียงามาเสมิงชาเลตัวส่วนอีดำชุ่งปนกันดำชุ่งปนกันถกเทตัวเราไม่เทมีปกตินารินมินรินตัวเราเลยเลี้ยงจนดำชุ่งอะไรไม่เทมินริงเลยตัวเราไปตัวส่วนมาเสมินริงเราตัวจนเสกเข็นขัดเด็กตัวอปุยสายปูฟ้าอีเปกเลยตัวเราคันดำชุ่งรินเราใครนี่ง่ายเลยตัวนี้อลลุกตัวทุกอย่างตัวจนอีกันดำชุ่งอ่ะพานี่ขัดอย่างข้าอลเดนี่จุกันนัดโหตัวพวกอันนี้เห็นว่าโตกันชัวตัวง่ายใจทุกคนจนอาจูฟิจูอาอลเอ็มมาเสซิมค่าเตจูอาหารนี่เอ็นที่นั้นเบียดอินปั้นตัวบนอาหารเอ็มมันนี่มาสุดอีเชียนไป
ตุนั้นจูอินคอมไม่ละซาเตโรคอมไม่ละดิฉันฟ้าเตลูกปุยเตกัลไปลูกจุงพวกให้ช่วยติไปทีมริมพานานี่มังจอกไม่เทนี่ก็เตียงเตคาอันนี้มั่วตัวบางจนที่อูหลังที่จูออลเอ็มไม่เทมาเซซิงการาออสลีโคเซียรังเมียงเตียโถจูฮาร์ไม่เทตัวบางจนทิลอันรวมซองเลยเอ็งว่าซองจนอาหารชีนะมาเซปะเทียนทวงซองจนอาออลชีนี่จุดเองจนนี่ทิลชัดติร์ตัวคนอาหาระมาเซทิลชาลูติตัวจนออลซัมเตนี่ทีนี่ก็จูลุงไหนนะพอพันนึงตาลุงไหนนะพอออลเตอันนี้ทีนี่ בסדר? בסדר, יישר כוח. יישר כוח גדול. שלום. ברוכים תהיו. תודה רבה.